es teh. Oh, Katanya nggak pedasnya. oh, fine. Fresh air. Okay, can we have that? Okay. Ya udah, kalau gitu Ayah bikinin dulu ya. Huh? Bikini? Bikini? Who's wearing a bikini? It's not the beach. Sini nggak boleh pakai bikini. Amazing. I had no idea Jakarta could be this beautiful. Yeah, but This is really good. It's really good. take a photo. Oh, yeah. Of course. Wait. Hi, stand here. Give me a good face. Smile, please. Okay, wait. More. Crazier. Yeah. Okay, wait. Jump. Okay, 1. Company datang lagi ke negeri gue. Woi, Belanda, penjajah lu. Ngapain lu balik lagi ke negeri gue, ha? Mau nggak jajah lagi? Crazy guys. Lihat. Yeah, what's that crazy guy doing? Ini Let's get it. Wait, gotta get a picture of him. Yeah. Well, just like that. lo masih nekat juga, ha? Mau nyerang negeri gue lagi? Nih, lo adepin lo jali. Yeah, great. Thank you. Terima kasih. Gue nih, muridnya si Pitung, juara harapan 1. Tahu nggak lo? Macam-macam lo sama gue lo, ya? Take that. We'll take another picture. Let's. Lo dengerin. Anggun lagi mikir. Nih, ada apa nih jurusan gue nih? Jurusit gue. Nih, Great. Ini loh. Wah. Jangan pulang ke sini. Ini kumpulin nih, Kak. Great picture. Ya. Smile. Muhrim. Yeah, smile. Yeah. Gua lo jali. Good. Gila. Yeah. One more. Yeah, that's really. Yeah, how do you do, sir? Okay, No. How do you do? Dekat gue, ngapain gue Scooby-Doo lagi? Scooby-Doo. Lo Scooby-Doo. How do you do? Yes, good. Babe gimana sih? Ada tamu malah dibikin berantem. Gimana mau laku warung kita? Warung. Food. Warung means food. Tuh pakai bahasa apa? Yeah. Hey, do you have food? Put. Oh, siput. Banyak di Empang. No. Eating. You have food. Here. Oh, apaan deh? Ngegares. Eating. Oh ya Allah. Eating. Okay, we go eat. Yeah, we can eat here. Yeah. Thank you. Okay, Ilaria, have a seat here. Oh, this is great. Indonesian food. Yeah. Ngomong apaan lagi deh? It's food. Bring food. Here. Deh. Ya. Aduh, gimana ya? Jangan nih. Good food here. Hello. Can someone serve us? Betawi, tolong tanyain dong. Dia pengen apaan sih? Nyak kagak ngerti. I can help you, sir. He can speak English. Very good. Yes. We'd like to try some traditional Betawi food. Betawi, yeah? Yeah, Betawi. Betawi food. Soto. Soto. Soto Betawi? Yeah, okay, we try that, yeah? Ketoprak. Ketoprak. Drink? Iced tea. Yeah, iced tea, yeah. Thank you. Katanya mau soto Betawi. Ketoprak.
sama es teh. Oh, Katanya nggak pedasnya. Aku oh fine. Fresh air, fresh air. Okay, can we have that? Ya udah, kalau gitu ayah bikinin dulu ya. Huh? Bikini? Bikini? Who's wearing a bikini? It's not the beach. Sini nggak boleh pakai bikini. Yeah. Hanya long rest kalau ada. Yeah. I don't know, long dress. Long Sir. time see? Yeah. Sir. Hah? Nggak moto-moto lagi kayak tadi tuh. Motor. Motret. Oh, this. Can you photo? Take a photo of it? Hey, bro. You come in. Betawi, makasih ya Wi ya. Untung ada elu. Kalau kagak ada elu, bisa-bisa onti salah masak. Lo sering-sering aja datang sini jadi penterjemah onti kalau ada bule-bule yang datang. Limi gaya lo onti. Habis Onta. lucu be. Oh, Iya bener tuh Wi. Tapi ngemeng-ngemeng tuh bule sering kesini nggak tuh? Hah? Tinggal telepon aja kalau bolehnya datang. Ya nggak, Woi? Nanti mendingan Sidul aja yang buat nanti. Wi, kan lu lancar Wi bahasa Inggris ya, Wi. Speaking English. Lu lancar kan? Kamu kan udah lancar bahasa Inggris ya, Dul. Practice makes better. Gimana belajar bahasa Inggris? Di sekolah aja paling berapa jam? Nanti seharian ngomong Betawi lagi. Bagaimana kalau Betawi yang ngajarin kita bahasa Inggris? Biar semuanya tahu bahasa Inggris gitu, speaking English. Tapi kamu ngajarin aku mancing di empang sama kasih makan kambing ya, Dul? waduh. Iya. Tapi lu ajarin gue pas pulang sekolah. Ya udah, oke. Sip. Iya, sekalian aja. Kong ikutan ya, Kong ya. Atur aja deh, Meh. Ikut aja, Kong. Betul tuh, biar bisa speaking English, Kong. Ya, minggir. Segitu minggirnya, ya. Banyak nih penumpang ya. Ya begitulah Bang Juragan. Ini kenapa ada uang dolar di setoran lu? Nah itu dia bang. Begini ceritanya bang. Tadi ada penumpang. Tapi begitu dia turun dari angkot, dia kasih uang itu sebagai ongkosnya katanya. Ya kenapa lo terima? Aku tidak terima Juragan, aku tidak terima. Aku bilang apa-apaan ini. Begitu aku tengok dia, rupanya orang asing dia bang. Bicaranya saja bahasa Inggris bang, bahasa Inggris. Macam mana aku ngerti bahasa Inggris bang? Bahasa Batak aku bisa. Orang asing naik angkot. Atau pasti orang asing jalan jaksa, toh. Salam. Wih, lagi banyak setoran nih, Be. Bagi duit dong, Be. Lu baru datang bukan salim sama Pak Belo, kebiasaan lu. Nah, gitu dong sama orang tua. Kau. Lah, kenapa jadi gue yang salah sama lu? Biasaan. Nih, sini lu sekalian. Kebiasaan nih. Lah, Pak. Kenapa uang jajan lu udah habis? Ya elah, biasa bapaknya, Bos. Buat traktir anak cewek. Canda bapaknya, Bos. Duit tabung aku itu buat nyumbang, bangun musola, bangun masjid yang tingkat itu. Itu baru anak babe. Nih sekalian, lu sumbangin nih duit, ya? Duit apaan nih, Be? Kasih bar aja dah. Nih, Bar. Ya. Loh. Apa pula ini? Belagu amat lu, Mat. Lu berdua bisa bahasa Inggris kagak? Di sekolah diajarin kan? Iya sih, tapi kita berdua tidak ngerti bapaknya, Bos. Hehe. Sebentar lagi era globalisasi.
Lo berdua harus pinter bahasa Inggris. Kalau kagak, lo gampang ditipu orang. Kayak dia tuh. Hah? Hai, aku punya bapak bodoh kali. Bapak kau ini dasar gampirit kau. Hei, Somat pengennya belajar bahasa Cina aja deh, Be. Soalnya kan Cina itu penduduknya lebih banyak, Be. Terus si Cynthia orang Cina, Be. Jadi Ayu bisa lebih dekat sama Cynthia, Be. Gitu, Be.